Direktor Instituta za zemljeđelstvo i zahradkarstvo, dr. Jegor Miladinović, u uvodnim slovima značil, že 60 novosadskih sorti žita, ovsu, jarcu i tritikala prisutni u 35 žemog šveta na 3 kontinentu. Pa rasti za scenu žita už davno nezadovoljni i žita še vše menjiše. Ono što definitivno ne odgovara svima nama, to je da je ovo već 3. godina sa rekordnim rodom pšenice u svetu i te 3 uzastopne godine su stvorile ogromne zalihe na svetskom nivou, a te zalihe guraju cenu pšenice na dole. Maksimalna cena koju mi u izvozu u ovom trenutku možemo dobiti, to je 140 eura na Dunavu, a od toga normalno treba odbiti negde oko 10 eura troškova izvoza. Preto nie treba občekovať vyššiu cenu 130 eur za tonu. Co še urožaja dotyka, po Srbiji jest dobry i podli žita. Len 50% načas pošati i u dobrej su kondiciji, ta daju dobri urožaj, a ostatok pod ruci, takže še občekuje presekový urožaj na úrovni loňsko okolo 4 tony po hektare.